Yang pun namakpu Sharatchandra Sharma Olympic News ki manhun taram noksari kasi manhun ki topic se MU impasse which way out hai pista kana jana Tanzania madudi MU ki hujik leri bacharang na basi karamba lambi da puri karamba lambi da chatli hai bagi matang do kana jana Tanzania lo lengchin bir bagi singti a year thing to phambi basi Professor Tiken spokesperson BJP Manipur Pradesh ne ai Tamo Tiken bu taram noksari han bada duga Tamo Tiken hek oi de lengchin bir basi Joshep Hmar Tribunal General ATSUM All Tribal Student Union Manipur ni ai oja Joshep Hmar su taram noksari adu oja Joshep Hmar gi oi de lengchin bir basi Hemanta Kumar Ningomba Editor-Hueiyen Lanpao ni ai Tamo Hemanta su taram noksari adu he eta thangna phamini jari basi Dayaman President Manipur Student Union Manipur University Student Union ni Dayaman su taram noksari Dayaman ihana Dayaman laksap tai maru dingarangi Lok Sabha da MP Madhya Pradesh ki karak pe MP ni Prahlad Singh Patel na Manipur ki Congress MP Dr. Mainana hangba ohang amagi paukhungi loitharak pata hai bataye madudi Manipur University jamurom daharaga lahlobu singi makon ore na tentak na thamabada swai se kamai react to biningi adum tang hanai ahobagi topic sig ahobuda simtang masina khare hena phongphung saba mo oibanina kamai lobi kamai react to biningi hairi wafum se kari hai biningi sini musu ki site ke ai thamjage koi gi issue si ga mari laina na su haija batare Vice Chancellor na khoi mamang thak ta thamgi wa khoi gi issue khoi na changin jari agitation na se lalalup amana khoi gi 5 crores gi demand tora kan madu pi da bana maram or kan da changjan bani haiba point ama aduga loina na mamang da khoi gi khungjang ase khoi gi underground organization sing na instigate tora kan da changjan gi bani na haiba singba wafam sing ado madu gi pot adu ke tare Vice Chancellor gi mai kai da lep kan Vice Chancellor bu support to we haiba gi wakhalon ado asagi central government da leiba hanadagi adum khoi gi leina khoi Manipur gi leiriba prajamyam gi wakhalon se dum phawba khoi gi Manipur se central government na leiriba center na aduga leiriba khoi gi lenga asibu pairiba khoi gi political party sing na matau karam na khoi state asida yengbagi haibagi wakhalon aduni chapchana phongdor praina ai khanjai maram asina matang asida ina thamjani wafam di khoi gi law and order gi situation na chingba sida khoi state government gi concern oibran khali khoi center dagi khoi yamna asigum laba Manipur University gumlaba mafam amukha ase khoi gi lalhobu singi makon oire habna chingwa wafam amukha thamakba se masidi khoi gi leiriba state government asu masigi wafam ase Manipur gi leiriba prajamyam gi aduga leiriba university gi leiriba community si yengbira kan da chapchaba yang clear oiba wafam amukha sengdokpham thokpra na ai mai kai dismain thamjagi okay oja sema maruna sagi hujukpudi Tribunal General ATSUM pubiri mamang da su ATSUM gi khoi gi Satra Singh Sangsan gi leader moina ATSUM particularly tribal khoi gi student union gi kari gi yam koina sangna pura lai the remarks ngasai gi Prahlad Singh Patel MP BJP MP from Madhya Pradesh ngarang gi Lok Sabha da thamba wafam se Manipur University se aborom da safe haven aduga den for militant UG outfit habani swai se kamai react to as a leader of the student ganoina yam kuina pubirak pagi politician gi ngangpham thok pangang bra nataraga ngoi se verified to bra VC na information supply to raga ngang bra nataraga keno dagi moi gi government gi information dagi pi ba kenora ahoi university gi problem se magi mingthi gi se dum hana dagi su si se dum leira bali oza hat pa hai ban mai kapam ba hai ba se thok ta bna tar bne aduka MU gi election ba se aduka issue pukhala akanda KG ge civil society mukhutagi nantho chake tawba issue sumba se khar laita bina haijan ningbana di haijan badi yab jan pakke da bujat ne sheng da ba de koi BC gi mathak si ju do acquisition lai bu dumai na hojiki kaino Prahlad Patel na hai ju shengdok ba madi chang ke de university ma muming thi ba hai se adobu khoi Manipur city movement lady benina movement chatli ba kangbu jingzina di dum any sumba academic exercise oiro nataraga hojiki health ki sector any sector da di moju influence dum loimuk thamning bata iho ma chatli benina iho chatli mi sing duna di maru oiba jaga sing du di moju she lening bata bane
मोगिसु इन्वॉल्व लेनिंग बताबने हाइबे वाना यूनिवर्सिटी खक नते एवरी डिपार्टमेंट लोइमुक तोइसिति रिम्स दा अखोय फजना खांगे फी माते लेरिंगे दा होय पासिंग करमाइना लेगी के हाइबसे होय खांगदब नते सिगिसि अखोयना प्लब नेगेट तोबुदि यारोय बट इन रिटन द प्रूफ तो हायदि अदुदि न्यूज़पेपर दगी येंग बतार एंड पास हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी येंग बतार यूनिवर्सिटी इलेक्शन करमाइन कंडक्ट तोई हाइबे येंग बतार होइकी लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन जिंगजे MU से इलेक्शन करमाइन तोके हाइबसिंग से येंग बतार इट्स एनालाइज अमा तौरगांदा Prat Patil nangang isi chumbra chumdabra haibra natar Prat Patil na these are the proof hostels see condition the dran tawi thikadar sing the CCC ga samnai haibadu du mui su proof ka adum leram gani adu nangang poram gani adu exact I ngon dai di adu gi information du laita we na adu su as history university gi history si zum gi nga ka da de jingni ngai oi budi lai हाइबदा sai oja Joshep man thambi haibada hekpak pugi sam khara incident kai sing thok ta budi nati sam nare kanda dugo asum maran hargadi masisu kai tare thijan bugi kari kayam chumbono haibagi sengdok sengin amadi mathok tari haibani tamotiken swai the spokesperson Manipur BJP Pradesh ki miyoi amoina yang puina party to bire dugo spokesperson ni yam maroi ba responsible loba phamni pai biri se ngarangi thamai bu wafam se Pralasing Patil Suta Sengbadi Manipur yam toina visit tawrabani election gi kari matang yam kumna de tum khangbadi mini ngarangi thamai bari mark se as a senior BJP member of Manipur State Unit BJP kamain thamini mase siga matang san naina basi am ngai to portman hoi yam nati kuina chatha roi line am tang sum kamaina ase samna hairapata lalho bai siga khulai pai pai siga ani si punu umina bati yaro lalho bai sina pandam amagi makhada koi organization ama well organized tawrega pandam makhada madui to khulai pai ga thabak toba natraga anyway pai dana so adu propaganda waram so toba adu kangbu ne na koi loba yai adu gamrom do khulai pai ba ga di khulai pai ba no me pai kunim se lalo ne lobuti yati maram di mai magi thika gi matter do pai ba yai natraga election kan no bi na ba yai natraga nam khra ki hanna ba toba yai natraga masum lungai jadro pai si yai adu khulai pai ba gi wathok se Manipur University dati koi phana sange thengarai se Manipur University professor si ke bi yaure adagi students union gi election matam da khulai paina da mukna bagi ka do bagi adi lamdam se gi khar sahi li rapa samna hada social guardian gum bagi wakhal da phau jai koi dati masa thoi bo thodo wathok sing sig nuhai ta bati adum lai adu plasing patel na khulai pai pa gi makol oire hairagati partly summi haipsi ya la lobu sing gi makol oire hairagati matuti proof to ta yamna nungai roi to potman maram de la loba du kanano kari tawre khole yam thijen bai pot changi ba adu khulai bai ba makol ore har de khulai ni am kapati yaw ra ba yam season na bati yaw ra ba adu hauji maksu hauji klari ba conversation ma sai pura puri free ore bra ko university campus se hai ba si wang amadum ori ba potman adu na plasing na hai ba to ta aida ma wai season na ba to soi bra natre hairar gana se kari kumpa information khar ta base tawra ga hairi bra la lobo makol oire haibudu makti nuaite adu khulai fiber sin Manipur University campus city Manipur University ge wanati ngai jagi sai ni pu yang kai mang da khoi so Banar Central University da aijan secretary mo oire mi adu aijan lai ba kanu da election matam da country met ngoi me am kap na ba khona ba mi pha na ba pu na ba se common phenomenon all over the country oi ba pot mane ada la loba he haibudu makti nuaite oire ma bu su la lobo na sang tab so ram ba ya adu gi matter se adu na sai sai comment people se yam nungai to pot ni adu la lo bai ga kulai pai ba ani se mana no u bu su ai sum de na kal kulai pai ba khudimo la lo buti waiti thank you tamam ta maroi na ngarangi thamai be se whole remarks se Pralasing Patel gi se being a senior editor yang puina editor na thabak to bire yang puina field ta lai biram ne pau mi oina mamang da adu ga thamai ba remarks se kamaina opinion pe bining adu ga se whole hojik thamai ba la lo ba hai ba ga khulai pai ba haibagi definition se tamoi sai te kamai thami parliament ta hauji parliament su phami parliament ta phongdo ki bo phama akhoi gi forum sida yam kan nei na basi ai masigi si kitang ai sumda brai na tikal yam kan nei kitang menglap na hai te akhoi yaning da ba ai kitang hai jage akhoi MU gi BC lokthok gi matang sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩꯅ ꯂꯩꯅꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MP ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯤ ꯃꯩꯅꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ HRD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯨꯝꯃꯦ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯜꯂꯛꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ BJPꯒꯤ MP ꯅꯦꯕ BJPꯒꯤ MP ꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯍꯂꯥꯗ ꯁꯤꯡ ꯄꯇꯦꯜ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ BCꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ MP ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯦꯁꯤ ꯀꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯀꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯀꯣꯟꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯃꯦꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯆꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗ ꯂꯩꯗꯣ ꯖꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ 100 ꯃꯤꯇꯔ ꯐꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯕ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯐꯨꯠꯂꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯆꯩꯔꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯂꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯀꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯇꯧꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯀꯣꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯍꯂꯥꯗ ꯁꯤꯡ ꯄꯇꯦꯜꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯕ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯁꯤꯡꯅꯔ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯑꯝꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯐꯖꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯍꯧꯕꯗꯣ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯍꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, thank you. Dayaman, next round se ngasi pung around ahum makhai adwai unipo hobuni maduri MUSU gi representative sing aduga muta gi representative sing unabiru pagi marona CM wari saba around pung ama makhai wari saba se kari development lay adu kari wari sana bi karawai de yasanana bagi area sing labor sini any development new development labor Dayaman yana harmadaina thamjani se hojik leiriba akhoi gi nubi yankhaini helaba hesitation asigi mari lenana karigumba concrete over development ama fawba laite habsima yam clear oina han boina thamjage okay ani shubada akoi state government aduga leiriba akoi gi university community na tanjariba demand aduga akoi na pukhatsariba allegation sing habdi akoi gi university sigi leiriba akoi pamjariba pot sing se kari no haba sima aduga leiriba state sigi miyang gi sentiment se kari no haba sima akoi state government da madugi de akoi yam clear oina thamakan state government na madu yam clear oina khangam da bagi kai mo khade asigum banga sigi mifam sida khitang clear oina khangmin na bagi adugumba tanjam di phangena ai thamjage aduga loinana akoi university community na pukhali ba akoi MUSU gi site gi pukhatsari ba demand akoi gi vice chancellor sematic sadre lokto uma ki mathakta allegation lai ha potsima adum hanagum adum akoi yam firm oina adum yam clear oina adum thamjarami loinana akoi makha tawa agitation chu karigumba vice chancellor se lokthok taba taragadi ngasi state government akoi honorable chief minister na luchinga kan unajaraga su akoi line of action do kaimta kaidana adum sangsin jakhi gani ha wafam simasu adum thamjage loinana akoi state government gi site gi koina hariba wafam sigi matang sida khitang clear oiba am clear oina ba am leirabani na makha ta na akoi gi central government da akoi na pukhatsariba demand sing allegation sing akoi apam du khangna akoi center da akoi gi tangna bagi tanjab du ma moina soidana lobi gani aduga MUSU gi site su tanjadu habet takna bagi tanjam tang thengam su thengna ngai bagi phibam du leidori verse ngai jaba haise yam sengna akoi gi laiba kano sidi akoi state government gi site gi ke tare si akoi 50 days hela faw da demand se karino clear oram dawa loina na akoi gi mangonda thangali allegation se clear oram dawa loina na akoi university gi ek
sigi matang sida clear ma'am ama leiram me haijaba tare thengabsu theng na ngasi phaminnaru sina akhoi gi hariba chamam naba ma'am do clear oirakuni loina na ko state government gi side gi di handaki matang sida soidana maki akhoi gi leiriba issue se solve tawna ba center da pressure pibada makoi da pudong chaba hope still exists aduga better late than never haibaduni Dayaman sam na theng na karai do ma ubirakpa aduga moromda adu ubiramina clear akhoi gi kahani vision amaga loina pressure ama soin lere kanda pahum phangkani haibi thajabaduni oja Joshep maroina ngarang si akhoi gi swai gi sum akhoi gi curfew manung gi kari gi assembly manung gi aduga 144 gi kari gi manung da yamna agitation se kenoni multiple form of agitation haibi tai madudi MUSU gi bhai chancellor gi matang ama ILP gi matang ama adagi plus maroina akhoi gi liquor se legalization gi kari gi matang si bill pass to we are having multiple form of agitation ne khoi ngarang u base adugi mathakta u hena multiply to si sing da su ban do ba maroina Manipur University gi problem sing ki yam solution bigadam ne aduga maral le de hariba BC AP Pande present BC of the kano se my inquiry chatharaga chap chana maral du trial to na bagi haitai fair trial amagi haitai morom da di madugi khudong chawa phangna ni ka habi demand su yom wale oja suman lady ba pibam sing development sing de kaita su khara di lak male kogi voice se kamai ubi adwai gi tawri ba ban sing do asung de saiti kari gi madu endorse to wi leibra na thagana kari ohum thambini oja se Manipur University की मतंग से तो होय MU से होय ATSUM से सुम ये वो neutral मक्ति न तभी दा होय सुम opinion दे express टाउनिंग बने अदर सु situation से खरा fluid होय बनी ना होय ना ngang दा बना फनी हाय रका होय सिगी issue से दा मसी बाउस silent लाइज़ा बने press release दा होय ना होय की agitation से लोशन बगी मोंग द पुरकना बगदी अनि अहुम रकरादी पी खरबनी अदुगा सिगी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जो अनि रगरा कौरागा कोई यावगी द बने मनung khutna da so ahoi yaw khidabni sigi matang sida akhoina hojik bugidawba lambi se akhoi di amrom da hire kana di pra soina charana loimak chakharabani na sina afaba purakani haibadi akhoi thajadre do hojik phangkusu kesu purakani haibase akhoi su asadi leitre aduna yam very pitiable condition hai tare am keno oiraba condition amada leiraga aduga sidagi kanasu musu su mutasu visi su mai pa thorakani haibadudi kanasu mai pa haibadu sidadi leiroi chhatra mayam gi keno da adum simadi akhoi dum thamjal aduna akhoi position se yam keno oibani na aduga akhoi gi manipur da di position longnara kan da di Kanglup ki type tekta chakhi bani na koi kisi yar khai sigi issue sida di yaar rois hai na kai gi noar kana haurakpagi dagi yenga adi akoi gi agitation se akoi di chahi ani gi mamang di yenga pataw VC je thangna na Manipur gi ni na pai ba yarakta badagi sang hafta amani na taba thagi matung dagi Manipur da tharak ba mi ne ba se Manipur da Central University oira su Manipur da kanam ta su langingdar ba university ne ba khoi university se irang thoman na mi na sida academician oira gara administrator oira pining dar ba pot ne ba adu da pande sina karom dai no haijal laga ma se khoi khangba di head of department am oi an administrator su oirakte isi kai su oirakte ma se lakpada issue adai wai gi phongphong sabe issue do yam laina musu gi su yana ba ATSUM gi su yana ba har mainum lotion gi bane ma niom na te university ek na te ga ma yana ma tawraga man ngamna ba tawraga issue je lotion gi bane ba aduga adui matung da 2017 da su hojiki akhoi gi aina kori je problem kaisu thoidokpa leitena adum lotion gi bane ba natari chahi khudingi sigi Manipur University sida tribal chhatra singa so aina yam khara situation khara
yam nuaitaba situation se reservation matang dagi Central University on khibadagi sum chahi khudingi sum tawrakpane akhoina makok tagi su hai gebini ningshingi gedra de khangde adwai matamda MSF ne MUSU ne aduga khoi VC Zabijoy ne Chief Minister Ibo pi da su khoina Central University already reservation je soi de bi haira ado bani 7.5 ta tarak ka do soi de bi haira kani adu de khoi di like tamba phangoroi do bani na State University da sum laisanu haira so phibam duga infrastructure duga yenga kanda de bi gi compete tawna ba ki central gi paisa se su pamba aduga university ju mai pak na chakhi su pamba adu ju sigi problem se thorakani haiba se hanjan na haira su adu akoina thohalloy haina dum chakhibane okay oja se mai request to ning say yes sai reservation gi matang investment kari matang say yes chap chawa ga sai gi center gi kari gi manipur gi kari gi leiba swai matang che khoi su paumi moina swai matang gi keno sing se khoi controversy hai te any admission kari reservation matang lak pasi pau coverage to su yes adu thok to bana te to wodabu law of the land last adum resort to bonina phangom to pukap sing der kanda thengam thengna aina haijening mana negotiate oja su sem hai bi la le ta ba se aina haibana ko shi issue da akoina shi issue se in hibani na ko sigi issue se illa kanda akoi gi general tampaki chini na yaw da bani na university da illa kanda di akoina changchan bu khong se tongan hekta tabagi phibam na tabin na university se sumaina chingkhaira dum lai khare ba ko okay University je dum ATSUM chang hibada dum moi jingi mi ni how gi ni haiba adum chakre ba khoi issue je genuine oi re hajar su khoi branded oi kha ba alna issue je khoi chang ma ya da ba ne ba changning su chang ma ya da ba ne branded ne ba khoi alna handaki matang ji da su khoi na opinion do share to su khoi gi di tongana compartmentalize to ga khoi gi opinion se lo kha ba ne aduna akoina sigi issue sida akoina sengna haijarasu tawjarasu akoigi opinion do kaisu logdoba leitreba aduna ni meeting yam sila asu akoina su yaugidaba MUSU gi lom dai su meeting singi bisu laibine akoi yaugidaba kaiga akoi issue duna adugi phibam dagi angle dagi yengbani na dum misconstrued oyagini haibise hojiki MU gi issue da la kandana akoina sum uzabada yai VC magi problem se akoi khangdam natte chahi ani manung je akoi dum khangdam natte ba university da kari tawri ge ma se ka ma class kai ka de aduga kari moi gi oza hap pagi ga hap ta bagi ga department gi tawbo tawda ba da ba akoi su dum nu chi gi pau tare adu da akoi su yam kana defend tawbo su akoi su thoam khiroi aduga akhoi position se akhoina high se hojiki tawraba agitation se dharna rally protest highlight tawraga hogi deba ekta thingjan madagi ekta howe ba dak lawn thingjan laga ekta hogi dak lawn thingjan la hore alai de mediator karamba mongda agitation se kamai tong mediator oigedauba oja singna su dum changre akoina hare referee oigedauba samdaina gedauba pressure pi gedauba marak chen gedauba adun agitation dam yauksan gare opinion share tong ngambani sam nare kanda duga lambi su khara yanan ngumna dubo yawgi tanjam su phangdaba hongso horoktabi kitang purung da waru bom su dum hawdi hawre oja se ai mathang yaung da laksage oja tamo tiken maroina hujiki lai se hujiki Dayaman thambibada unarure aduga hana khangam daba haite hana khangam daba lambi khara su ngasi unaru bududa yam sengna mayek sengna khangore khangobdugi penba nungai bam di MUSU su phauri muta su phauri makha tarakpada yes sungko choduna hujikti clear vision am thamamina yamna uramdaba jagam uramina adugi portu sungu sona center yono pukhalakni habini aduga pukhal amatung da kari makhardi outcome khardi still MUSU muta adum sungu sona tholakani habigi expectation duni tamo tiken kamai thambininges se koi mo MUSU ke president na hari pa Manipur government na natraga lehori ba kangusina khangam da be area mayam ngasi moida bhap ta halame se kari no sei bhap ta
aduna swai sei sida si tawm bagi si tawm ta bagi adu ge ta ge seng phong dok tram ni na asi unaru re wari saru re hana mona khangam do mayam khoi hai batagi khang ho re hai ba si hairam ni bana kari no khangam drip tu na kari no hauji ga dari tu de awareness tum la adum tan khang ga di tamo to adu khang ga de comment tum pisa ge comment pe nu ngai ni hai bani daman adu ki kari area da no simisa kari hai ko no kari hai na to no ai kan hajage aina sum wakal na sagat pani masi ai sum ngaraju khali ngasi non ni mangda akoi all political party ki meeting am hoi tawki phamgi ra MU gi matang si yam trolley khanaki mayam sina haibada akoi pro BC ma ha paina hai cabinet na lowi warep niko aja ai masigi si pro BC ma ha pa sigi matang do ngasi gi MUSU gi kanguna madu matang do sumde na hairam gane na khali university eki matung ina ni ko lakchai si university eki matung ina hoina pro BC kanana haton hai kan BC na mana recommend torga hoi executive council ogadara na academic council kanano omna madugido hap kadabne habadi mana magi mi ma hapsabai wane mo emission je adugido potu moina asuna kanda wareb loksalaido low one mana wareb lawraga na center na mangwanda pro BC ma hapo to kanana hato central government hapsungam de manipur government hapsungam de kanana hato na kanda ngasagi manipur university ki BC je machine hap kadabne aduna sigi porse hana leram dabado masi ma wakal taminare haibu orum ga traina khali asimta hana am clarify to okay adugi pose in khamuna break ta laksarage matam ni aduga tamam mantana khara amaga thambire area ngasai khangam da area do Dayamana amaga supplement to te adu break matung da logu te adu gi tanja do break matung da impact news ki man huna yengbi ba punam ki phamda tu na putuna laksage impact news mi yeng ta du na lebio break matung ni yengbi ba punam pu am kana taram nok chari Dayaman huje khoi tamoi mantana khara di kari hana khangam da jaga gi area do khara di thambi gare awat pa yaw su Dayaman supplement to bu yani so that kari area na do khang kana tamo tiken dagi kamen am tang log jige sene khalise jage yam sengna khoi Manipur University student union gi demand se kari no have se khoi na khana de na khoi mamang su dum haija state government central government na khana de vice chancellor gi michang da leiba male khoi gi leiriba Manipur University community gi trust laitaba aduga state sigi praja miyam gi trust laitaba don hek taw se iswai matang sidagi aina kitang clear oire ena aina thamjabani ihan ham aina thamjani ngi singa sagi akhoi ojana su thambi khiba akhoi gi pro vice chancellor gi matang sima dum yam sima na khai yam senge akhoi Manipur University act dum yaujadana leiramani 2005 vice chancellor na akhoi gi kana torokanda recommend torokanda sagi leiriba akhoi gi executive council adugi chairperson su chairman su dum vice chancellor masamuna dum oibani maduna recommend torokanda admaina khanga do poni aduga masida ke yanadra ga so khoi gi leiriba akhoi gi university gi visitor oibiriba honorable khoi president na amuka mahang apama mi dum ka recommend tawba admaina adugi process ta leibani ada lak chaning ba wafam na akhoi gi vice chancellor gi mathak sida khon allegation mayam pukhala kan vice chancellor se lok tho on haijarabni na khoi vice chancellor na nominate tawba adugumba pro BC hapu gi matang dum li university community na MUSU na sunga yabang amoi habudum point ma yam clear on dum thamjage laksaning wafam atopa mana akhoi Manipur University da hojuje akhoi gi leiba fibam asida akhoi state government gi side ta gi tongan mihut sing political akhoi gi BJP led government oibna maram orkanda akhoi gi BJP gi oiba mihut sing aduga akhoi gi government gi oiba minister sing akhoi dum akhoi gi university da lakpa dum thengna birang ne khale akhoi thengna ba matam sida akhoi na chapchana yam clear oina dum thamjai akhoi demand di vice chancellor lokthokpuni aduga loina fact finding committee shamai po akhoi yaba ngamoina dum thamjabni ada akhoi gi all political party gi meeting phamba matam da su loina na cabinet decision lowa matam da su akhoi gi university community na pukhachariba demand aduga thamjariba yam clear oiba pot sigi kitang na thaira kanda vice chancellor gi sei akhoi gi central HRD ministry na massive yam bias lay among the fact finding committee form to bana sing ama lay sigi mai kai rom se hek changjin ma man ba resolution hek tarpa gi phibam ma ko yam twen thengne samna mukta haijarabda hojiki pro vice chancellor gi matang sima akhoi sumu bocha da mani sima dum hapchan bire loina na fact finding committee se akhoi university community ni yabang amoina hanjan law rom matung sidai sidda so akhoi gi all political party gi meeting sidda so adum handana ko resolution da so amuka dum yaure hai tare akhoi na asagi leiriba members sing do vice chancellor ga nakna mamiyo yawi yam bias leba mali loina na akhoi ga singum laba in house
हाइजब तारे अखोगी कमिटी गुमना मागी मथक्ता अखोई इंक्वायरी तौबस अखोई याबा ngam अदुम थमजखिबनी अखोई वाइस चांसलर से हाना लौथोकपियो हाबगी डिमांड को लोइन अदुमाइन थमजबनी अदुना लेरमीब मिसकनसेप्शन अखोने याबा ngam हाबा पोतुमा अखोई स्टेट गवर्नमेंट फजना खंगबि होरे लोइनना प्रो वाइस चांसलर की वाफम सिमा हजिकी लेरिबि इशू सि एराइशन दो दे हाबसे मयाम क्लियर ओइ होरे हाइबा पॉइंट सिंग असि अनि पॉइंट मरो पॉइंट नि तामो तिकेन लक्ष्य टाइम पॉइंट नि प्रोपीसी हापा मदुदि बिसिना प्रोपीसी म हापचलम बसे मथक्तदि इंक्वायरी तौरकदोरिबा इंक्वायरी कमिटी फेक फंडिंग को दिम लाक्तोरिमिना मासु खुसाबिम खंजलम थमम बसे कितन फजब वातौदि माले स्वाई एरिया सिम खंगमिनरे अदुगो प्लस मरोइना साइगी फेक फंडिंग कमिटी की दो इन हाउस हाइबने मरोइना यूजीसी की अमगा अदु एचआरडी की साइट के अमगा यस हुजिपुदी फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय टी नंद कुमार लुसिंगबगी हेडेड हुजिकी फेक फंडिंग कमिटी नि अदुगा मरोइना अनि दुम योरम कितन थाजा बोर्ड पे फिल्म दुनि अदु आई दुसु कितन क्लियर ओइ हाइबने तामो टिकेन कमाइन थबिली मसे वासी कोई ठोक्तन म हाइनद्रसो कोई पुन म लोइन खांगे प्लीज मरम जे कदाय द करी हाइसे गे ना सुम थी दन सुम तौरगन वा याम थोलकन कदाय द कमाइन लोसिन न जगे न खल्लगा सु अदु थसु वा दुम थोलकन अखोइन वा हाइबगे कोई वे अप्रोच तो मनुदल रिबा कोई माइंडसेट तु मखा पोन लोइन थोलकदौ मतन प्रोभिसी हापगी मतंग से प्रोभिसी हाइबा अमगक अदु सु हापते चांसलर सु हापते कंट्रोलर एग्जामिनेशन सु हांगी अदुगी मथक्ता रजिस्ट्रार सु हांगी अदकी प्रोक्टर कनो सु हांगी सुमाइन अहांग मयाम अम लैय अहांग मयाम अम लैबसगी हांगना सिल लैहन बदु याति हाइबसिन मुतान कन हाइबने अदैदु द मागी मथक्ता इंक्वायरी सट तारगदि मासि नाकलम दे थोक थमगा कनान तौता अदुदी प्रोभिसी लेरगदि प्रोभिसी लेरमद्रग सु प्रोभिसी हापो हाइबा वा मसु मुतान कन हाइरिमिना प्रोभिसी से हापकदौनी हाइबने प्रोभिसी सी तौबबदि अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द वाइस चांसलर एग्जीक्यूटिव काउंसिल दुना अदुगी वारेप तो लौरा कांदा माना हापकनी हाइबा अमक यावरमबदुना हौजिकति येनदना लेरिबा मी अमगे रिकमेंडेशन दा अफबो ओरक्तब याय हाइबदुगी वखल दुदने बखोन होसि खन्नरिसे अदुबु सोमना कंता ऑल पार्टीज की मीटिंग ना नतरगा सरकार न खलिसिटी मागे मथक्ते इंक्वायरी सथब याति आइदर इंचार्ज ओबने खंते प्रोभिसी ओबने खंते अमा लेहोब याननबा इंक्वायरी से सथब याननबा फेक फाइंडिंग कमिटी थबदी याननबा बगी तमक्ता हाइदना खंदना तौरुबना अदुबु प्रोभिसी की अपॉइंटमेंट की टेक्निकलिटी टु देगता हौजिक लेरिबा एक्जिस्टिंग वाइस चांसलर इनकम्पेंट वाइस चांसलर से रिकमेंडेशन हापकनी हाइबगी कनो दु लैबदुना माना तौरगदि फररोय बायस ओरनी हाइबदुना वखल द लौरिसे अदुगा तसेंगुमक्ति प्रोभिसी से ओइना हापसी हाइबद यानरगसु डायरेक्टर नत्रगा असियारबा मणिपुर यूनिवर्सिटी 2005 की सिदैज प्रोभिसी क्रमाइन खनगदगे हाइबा तामसेना कंडीशनल मैनर को मदु क्रमाइन खनगदगे सु येंगगसु मरमदि हौजिक स्ट्राइक मनुंग सिदैसिदा कनानसु कनागी मिसंग द संगदों नते एवरी स्टेक होल्डर शुड बी से डिलीवर जस्टिस अदु तौगदो एरिया मने अदु बाइकोगी से सुम करिनोम तगी यानगी द नाकपाक तानरगा कन्ना हाइनरमनिना मागी मागी ngमगदबदु द हौजिक ख्वाइदगी लुरिति पुनमक्से अखोइ सुखंग खंगदे अखोइगी देरि बीसी रिमूव तो अदु अदि हेता नॉर्मलाइज वरे मा दैदु द असागी गनोदु लानी हाइबरोम द संजिन गरबनिना इंक्वायरी सु खंगदे हाइरनी अमसु खंगदे हाइरनी वा मा लौथोखरखान इंगे हाइबने अब स्टेज पीपल की डाउट सु करगु तमद लाई हब मरमदि बीसी से लाख चाहिए अनि फादरी अदुगा मणिपुर यूनिवर्सिटी लेयर्सने याम क्रॉनिक ओरबा लाइनाने मरमदि मस्त थिगागी दमुत खनब चैनबा हानब सुनबा दगी इलेक्शन मतमदा दुगा तौनबा अदुना सौगले अदु ngमग्रे इलेक्शन सिदा अदुना पाइग्रे अदु तौरे काइन हाइनबसे लोइन ओपनली हाइनब याद्र फाउदे एवरीबडी नोज इट लोइन खंब पोने अदु सुमाइना हाइबसि मक्सु मरमदि सिमक्सु ट्रबल इनवाइट तौबगा समानब पोने अदुबो अखोइ मनुंग लोइन खंग पोट नाक्तने अखोइ हौजि पामिसे क्लिंचिंग प्रोसेस मा वंस फॉर ऑल अदुगा करिगु मतमदो मसिगी कनोसिना आदि फेक फाइंडिंग कमिटी सिना फेक फाइंडिंग ने थिगलकु मतमतो ममांग द लेरब मयाम चेनरो हाइनिंगाइ लेते कदावैद करी इरेगुलरिटी कदावैद लेग्रे एपॉइंटिंग मना तांग द करी तौग्रे हांग बिसना करी तौरे पांडेना करी अरानब तौरे पांडे शुड बी पनिश्ड नत्रगा मांग द लेरब मयाम पांडेना करी कनखली नत्रगा करी तौगे काइसे लोइ थोलगने अखोइ स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ख्वाइदगी वांग ओइजरिबसे असुकुमतिक सेंगबम ओहेनिंग मसी सेंद्रे हाइबसिमुदि अखोइ कुदुम लोरन खंगे मसी मनुंग थोइबो थौदो वाथो मयाम सिंगसिदा मसैसा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेबदोंसु करिंग मतम उइयाब
मरम जे कोई लोइन खंग वानी मसे हाइना काना दे बीसी ओने नो बहन बता कना बीसी ओने बता कना दो चेंजिन नै कना दो वानोम नै नत्रगा करी तवी खोले दो आदा मैनिपुलेशन करमाइन तवी लोइन ताना बंगातन खुदम मनु पुथोरो जाति केना पुथोक त नोमै काम नै काम कापसौ कसु बेराइट अदु अचुम बदु दे हाइबा ताय अब इलेक्शन मतम त कया याम नो मोला तौगे अब हजि के लेरिबो कन्वर्सिंग से अदु दि पांडे न मोला गदि पांडे से दंडी पीबा ताय पांडे दंडी सोद्र पीबा ताय अब मनम दि कनो मोली मोटी से कंपिटेंट अथॉरिटी अमना थिगलगा खंग कांदा मदुगी दमक माबो जेल थागद्रा कोर्ट विचार चथ्रगदा सिटगी ताथोकिद्रा मदुदी तौरकदौने अदु सुंयाव यावदना आइदि हाइबदु फजदब लोनी मॉब जस्टिस की टाइप ता आइना हारिसिंग सर्वी तौटुने तदि याति हाइबा खोगी वॉलंटरिज्म दा नत्रे हायरगने सिदैस एडवेंचरिज्म दा तौ तारगदि सोसाइटी सि फेम से करी वर्कदगे आइगुम सोनबा मदि मी कनानु सिपिगनी आइदि राय कदाइ लेगनी आइदि हिंबगी कनो से कदाइ दा लेगनी ओके अदो मणिपुर यूनिवर्सिटी दा लेरिसे क्रॉनिक और सांग लेरम से मसे हंडक किसना बट दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक अप ए क्लींसिंग प्रोसेस ओके अदो मदगु दा मा से मागी द भक्त कसु बीजेपी की सरकार से कनासु कंकत तौ लै पोंते आइदि नान हाई साइटी मिनिस्टर गाइ गलनाय उने तोंगान उने अब मया पुनम उनर मतुंग सुमान तिकेन जनरल वारी सागी से आइना मोय हाय अब वी शुड ट्राई टू डिलीवर जस्टिस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स सिदा बायर सब वाले थे अब मागी सुमारा लै अब करिगिनो माने सैसा सुदैदि ngang मयाम सिंग से सेग्रीगेट तौनो होन करिगिनो मा इंग्लिश ngang बयाना कोइ बॉर्डर रेस सुमाइन तवे करिगिनो माने नुमि तरानी ने सैसा लेरगा कुनी नो बा लेरिगनो खुदक टू टेलीफोन पाइखलगा नंग नुमि तरानी ने मनुम दलेबा कुन मा पांद लेबा नंगी बुमेन रिसर्च स्टेज अंगोन विदिन 3 days पर कदगनी अदुगा नंग विदिन 30 days करिगुम नंगना सिदैसा कंटिन्यू तौ तारबा नंग मैतरोन ngang बंगम दबा यारो आइना मैतरोन की स्पीच से प्रिपेयर तौरगा पाथोपदता लमदुगी लरि मी सिंसे मसिन आइबो फजन नुंसी बिबा अदु हरा हरा ताराम तौ थेंग कि अब नंग दे अदु तौते अब अदुना इंक्वायरी तौ सथब ताय Okay. मरा लेरगा नंग थक एक्शन लौने अब लेत्रगना लेतबगी थोकपतो तौने अब अदु एडजस्ट तौरगा मयाम पुनम की तौनो खन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अपिक स्टेट और प्रॉब्लम मयाम लेबने मसिन नंग खंगना नम होनरगा सटकदमने पेन धो मयाम थोलप करिगनो हाइदन अदुबो आइदे हायब एनीवे अम ओगे जस्टिस ति तौबताय अदुना तबदि सुया यारोय कनाम खर मा कनिंबे वा हारस मदु ताबिगनो कनाम खर लौथोंग वारसु ताबिगनो until and unless competent authority man sigalakan madu gi fact finding do madu phangakanda either go to the court or direct akon toroga not even in case normal season jilo bhawda ma leibnu ngai roya ba do salang su yaina kari gi tamta sorok to yes jam straight kano ne suggestion honorably accept to honba tay taken thabiri se honorably accept to honba tay ba mi amase adu honorably accept to no hono ba ai khoi civilization ki sang su utkatam ne okay common question se ai tamot tiken matam kitang tension lakpani tamot tiken ngoru ga de tamot tiken yam nungai ba aduga yam marik chumba yam straight way oiba wafum sing thambiri Dayaman kitang swai de kitang ngangning mane Dayaman ngangbi ro aduga tamo Hemanta ga aduga ai marup chapse ka de common question amtang last round in thamjarake Dayaman please take your time yam sing na dom haijage akoi vice chancellor gi mathakta akoi gi ke tare inquiry tawbasda akoi Manipur University students union gi side gi yaning da ka shulaite sima yam clear oi phang thoen khale Manipur University students union handak sanction jari ba khongjang asi gi akoi ek hawda gi dum laujabudani akoi na dum haijabudani university se sengdokna gi adugum tanjam ka phange na dum haijabudani mamang gi oigera handak kisi gi oigera molam ba myam do handak ki matang sidagi adum clear orani yam sengani Manipur University se afaba seng mafam ka oirani habagi pandam dum akoi chapcha dum thami loina na fact finding committee se akoina competent authority ne na akoi gi lowa natraga lowdabagi matang sida aina thamjaning wafam amkhakti fact finding committee se constitute taw howdagi hawna yamna bias law laibagi masak to dum u phangre masi akoi Manipur University community khakta na te laibe state ki Manipur gi praja puno mon masi loina dum khangna ra wafam ni maswai matang sida ne akoina lairiba fact finding committee do akoina yabsu ngamoina thamjari do loina na akoi matang sida akoina vice chancellor gi mathakta inquiry tawba yaroi haiba natraga inquiry committee ma form tawja akoi yaning de hawa form je sunglai leite inquiry di tawview loina na vice chancellor se vice laina dumaina tawdo gi mong sing akoi urakanda remove hana tawba se this is compulsory hana akoi thamjabani aduga university se afabam hena ba inquiry tawbu di amot pa myam hoji su tongan ba akoi gi CVI ni sing changdana akoi university gi tongan official sing thik gi wa pa myam su lairi makha ta na university se phanana ba gi damakta akoi na inquiry do vice chancellor se lokthua matang da tawbi ha cleansing process so di musu sureti ni aduga tasang bakti inquiry committee natraga fact finding committee kari sikche kitang hoi bias lek ba khopagi matang do kitang chingna ba du da
kitang yaning daba adu kitang pambodu yogdabadagi kitang yet padang ubiboni adu taseng taseng inquiry committee natraga fact finding committee do pungting tingba pungya yadabadi nati habri musun tabiri chachon darakan si mutana musuki demand me hamse ngai narakanda mutana moiki meeting ma tawre adu tawra kan mutana musuna tawri ba demand sing se charges me hamse masi akhoi chu mehna lawi aduna visitor or ba rashtrapati da nimit se chithi mi raga thaya thari ba chithi se kare ha ge po si fact finding committee de haide se mani ma ka tamba adu ba inquiry committee me sembi yu hana thaya sembi yu na thaba si dage rashtrapati na phanga matung da mathang mathang live si gi matung na ICRD minister da what is the status magi la present status kan si hayu hadna rashtrapati de ki takthare ma tamse khoi diri de lai na kan na tora kanu de do de khun ai so ICRD minister da haya ba no sidai sta ba UGC 2 dagi joint secretary ama ICRD ministry dagi deputy secretary ama ani si bu fact finding committee na tha ba se ministry na bam thoya ya bam thok te ba nandi they are not competent BC ga BC si yamna si protocol jam wan po ni masi ya bam thok te anu mone demand to report se masi di either sitting or retire justice sama high court ki ma ko hen si hai banya masi maram yam sa ya advaidu da Manipur da retire BC manga le ya retire BC manga se ani mati se tijin hojim ga kanu se ne ya ahu mamle se khar se ne ya wa madu maming jam mam da puthok tan khan ya adu ba man di mi yam phaya du ma yam sole kana hu na thap to bi sa ki be pressure se pa si tawro lo se haira kandu da metai ma sa so ba adu ga high court ki justice so ba lai bi sing se ki crime tok se ke haina thira kan integrity leba masina chairman oira ga tawra ga di puna muksi yani maram de ultimately madu thak ba to soi to do si mana aduna maso influence tawra ga chalo ado di ma hoji ma hapsin bi hoda hoji ma hapsin kan da reconstitute fact finding committee do reconstitute to buni habni som da yaning na ba duga meno yaning da bagi jaga u bu su han u gra bani yaning oi da bagi ga di area do som do su phau do din te habni tamo Hemanta da Joshep Hmar ngasi maru Joshep Hmar ga din thamjing buse last round question ne do common question ne ihan han buse Joshep Hmar thambi tai madu di fact finding committee nu mathau ta ne duga masa gi maran leitring da in khan bada yes yaning da ba phanayam ura su taseng na ma na si ta we do khang ga su madu hektamak thang dok pa inthok podi ya da bani committee inquiry nu mathau ta do male yes inquiry chathari ngai fact finding committee kan thiri ngai hai ba cheneri ba nupa chingneri ba nupa se magi phamdu da ki khitang laptho an hi bai na mani adu finding committee nu thiri ngai da thira matung ga final result tu ki matung ni ek to bom thui swai matang chi kari mo thangwi what is your opponent Joshep Hmar please my friend yeah hujiki fact finding committee se hujiki chair justice hai se ai na sum taza bada khoi ching gi mi ma moi su khar kan na takpa male du su accept tau ki daba adu maina lei aduna aina asai dagi haibu sumaina khara chatki badagi chhatra gi agitation da oja yauksalle oja yauksan badagi club yauksalle mera paibi yauksalle pra kainogi type da chakre ba oja se usiki potu yes yaure ure aduga state ki keno rom chakhiba yam yauksan la poitu bore hai na fact finding committee se hojiki maitai nataba ko mayang ju pamdarga maitai su nataba dumai tawrati kharjo muke hena phajagi ge dobani adu so hojiki tribal macha jina asida ai gamoi hena thadokki hoji mala pairamadi kharadi phajagi dobani hojiki leji duni maitai mayam na mayang tan bada mayang gi fact finding committee sida yabagi muong da mayang sing na di mu ure ba atai committee ju mu ure ba khoi sai wai da gi di city university gi matang ni communal nate kai nate jitina hire jo som da gi di khuyeng do amuk tongan khare ba sidani aina hire je shoigani ko hai ba se sina shoira ka na kya muk shoira kya mayang na di yeng aka na adur di phare national university si ju sumaina irang adum haura di mun sum tan lai doi or di shok da wa yama eba university gi irang se sigi aina hire je puwa maikai se lan khrabani na shok da ko se yama eba yam akhoina ihau se akhoi chahi kun tham yaura abni akhoina miyeng se chaw ni yeng akan da sumina asnoi di adu tawre hara khud thilini
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯀꯣꯃꯤꯇꯤꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯄꯥꯟꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯡꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯃ꯭ꯌꯨꯅꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ट्राइबल स्टूडेंट एपेक्स बॉडी हौजिकी जॉइंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट का एजिटेशन अखोई कंडेम तौई मैम मरक्ता तौबीगुनु मथुंगदा सुमाइना मफम मरांग खंगदब ऑर्गेनाइजेशन खरना ट्राइबल की मिंग पुरगा सुमाइना स्वाइवाइदा प्रॉब्लम तारिङैदा अमा पांगसनबा सिसि तौपा फत्ते चुमते लाले अदुना सि जॉइंट स्टूडेंट बॉडी की मोइगी स्टेटमेंट का एजिटेशन सिसु अखोई कंडेम तौई एट द सेम टाइम अखोइना खंजब खक नतब मीना करमाइना उरक्के अखोइगी एजिटेशन से सिसु खंगबा खंदब बने अदुगा सोफा फेक फाइंडिंग कमिटी की से फेक फाइंडिंग कमिटी की रिपोर्ट तो गाइमिनबा रेस्पेक्ट तो मथौ ता हेबसे अदु मते जाबि निंग ब्रसनि ओके फेक फाइंडिंग कमिटी दो अदुमा कॉन्स्टिट्यूट तोरदि हौजिकी प्रोविसी सु यादरबनिना कनो इन चार्ज अमा तोरगा हौजिकी नोमिन अमा नि मनुंगजिदा पेपर ओ कय नॉर्मल फंक्शन की लंबी लोमदा चंगहनिंगे let the normalization process to hoba begins their work have you from the normalcy purokna bagi keno dre idea ne pir batabo emanta loshal lakpa se ketang ti tentang na thambi ta aduga marik chumba maru oibadan thambiram ta tam hai ri matam jam tian na phange keno ni mi ama ahoi nongmai na pairaga miyam marta atopa mi ama nongmai na kap na hat pas yes am loi unari ni ko then adagi video footage mayam loi lei ne ado ma court while sathadaba yati मासी मरा लई है बतो कनाना हाइदोन कोर्ट ना हाइदोनी अदबाय तौदना सिगिसिसु उजिक्ति कनोनसु मुतानसु हाइसिनी इंक्वायरी तौब काइम काइदे याय फेक फाइंडिंग कमिटी ने केन तौब काइम काइदे हाइ तौबदि नसाई फेक फाइंडिंग कमिटी दु यावदो मिदु कना कनानो हाइबदा मरोन खर लोनबै वाखतने बा उजिक्ति आई सोल्यूशन जी पुरप याबि लंबी आई उब फंगे ओके उजिक्ति जोसेफ मारना हाइबरसु खोइ आइडिया लई खंगे अदु ओरगदि कदौगे ngасagi retire akhoi kanoni chief justice oiramimni ma maitai masa orsu integrity yam wangami mizoram gi oirini court ki thabak taw mini ma dum chairman hapiro den atopa magi members ani tangai phadaba ama tang orgadi hapa ya debo akhoi maram tai ta ba habam leibani no ana ahungumba sonaba ani haptai ani sida karawai akhoi gi sida MU gi natadi yadrabro sinida delhi gi logera Guwahati ki logera kara BC oiba ma lobu kai kai sini hauja ki sitting oiba BC ma lorga mana member oiba di kai sini da member ani ma happy ro sini hana manipur gi oiba ma happy gera atopa ama happy gera adu gadi poram le na arna sigi susida mayang maitai gi hom je lotion ginna ba ai tong di aduna problem si smai torga loslaga pose sigi posida amukta da once amukta da aina hiding body order ma thokpase ya thanga ma thokpase hajan ama mokthok to nungaite phagi male jikti kana chief na ada unaro kanda CM thok BJP kang una ada hainaro kanda ama thok to nungaite aduna ngasai once and all final na mani aduna BCC ngasi ri chuti pire yare ejko aduga then ade atopa mana kana na mo sindori in charge ma hapiro in charge si hangna thambudi yadabani na in charge ma hapiro in charge hapada kana akoi leibak se rule of the law na la khoi law sani ba leibak ne ba MU gi magi kano su manipur university gi rule su lejari ne ba regulation lejari ek lejari ne ba I central university lejari ne ba adu gi matung ina thabak tawrakan da khoi thabak tawrabani ha pot da khoi farm stems loraka थबक संग लगदी माइरो सिंसु यारकनी लोय हदोंनरकनी अदुगा होजिक खरका हदोंना बाय दे मिनिस्ट्री ऑफ एसआरडी साइटे सु अखोइना सेमिसना लोरे दु थंबिरु नो फेक फंडिंग कमिटी दो छात्रना पामबरसु खरा खंबिरो मतम कुशले मांगबदी पुलप मांगमिनरे खरका हदोंमिनरे कांदा याननबगी केनोम दे एरिया दे सेमना सेबगी वाफम दि थंबिरेसे तामो टिकेन अदुगा इ मरुप जोसेमा अदुगा इ तामो हेमंता अदुगा दयामन ngasi impact news do lakpiba adu ngasi gi manung na chemu pung pang te loisala pota ikai khamnu cheriba marik ba pu amuk ko na thagat cheri ngasi gi damak ta impact news ki man hon tang solution na pata ja role adu lamdam se tholiba thodo report ke damak impact news yeng ta adu lebio